sen ena wo mu si ehunu nti yebekɔ centers awodo ne ye ne a doctor fo ni bi atwetwe nkomo na ye ne patients no nso bi atwetwe nkomo sabre yi se wunya enko ya okay donko abo emsa nopa no ye kɔ centers ni bi na report enya ni se wo mahwɛ nipa bebre over 100 as at anopa be 8 ana ye take your first report no na wo hwɛ nipa atimi aba be screening no ekɔ over 100 ni achi nti uba na obehwe ye screen yi so a o the videos no ebi twagu wo hwɛ Kumasi branch a ade a screening no ekɔ so den as at 9 na nipa 100 na atimi aba abeye screening no na make o say screening way 21st clinic for sheda eyema enkunafo ene enyanka enkunafo ene nyanka e ka obi oye ajanka abofra wondi mfie dunwotwen 18 years bia no na ne maame ene ne papa afri mu bia no oye ajanka o de ba Islam mu kra dia se abofra no ne papa nya free mu na mpo ne maame wo ha Islam mu no oye ajanka enti sa screening yi no purposely for enkunafo ene enyanka ya chese anopa as at 9 na nipa over 100 centers awodo no nipa dodo no na atimi aba enti miguswa kai wo se nyame adoma December bosome nso no Dubai trip no ewo ho enti ansa na ye be sorry no ye 4-minute video chese Dr. Panyi de ato se anyebia se utumi emrani dru na ofre na utumi recite sa commercial no anase sa 4-minute video no utimi kan pepepe a o stand chance on so Dubai no obetimi akan ho na oni akọ last week obi bisa question say na sabre a yes Dubai magana for mahoi tripi be nya yeye na Dr. Panyi switchem so ono betima so nsa no do wura Dubai wabra bi kra wi hia visa enti definitely sa trip no ebeba so enti yebebo video no enti mamma mabomu mbu nkoso a na munsua emre ni dru na ye bie phone lines now ye lucky a say na doctor kan we need passport a member say obi chance how betima we ni na oni passport to ni passport member say obi chance all right enti me kamo say jumadie live across over 20 affiliate stations enti channel so to me say jumadie na very big and na be share history of 21st clinic abakwasema fa omo screening ho womo ababie de ayama womo yebeti ehun nsem bebre ewo ha sei enti yenhye nso quickly yebesha ase na yahwe branches awodo a 21st clinic ewo yewi na yakwa ahoma no so na yahwe se yebetimi ne patients ne bi adedi enkoma enti Kumasi branch no wodo wani kire ahwea overseas wodru wa 21st clinic branch ni bi ewo tema ye wo honom afi Accra branches no ye baako be 5 anase 4 enti miwia mede ye call center numbers no ebe tudwa ofra ba bibia wo bia no ye be chiro branch a eben wo afi Kaswa 21st clinic ewo ho ukogwo so a obehunu wo mo Kumasi wanchi kramo store na chi wa sunyane nso koto krom as you say omsim futuro into omaba omanim regional hospital gate nanim ha afi okopie mu brekumu a 21st clinic omoben Chris FM Techiman omoben police station no Techiman omoben police station no afi Takrade omo ho Enkranza omone Presby Bank di animhwe Koforidua Accra dome sehwi dabi so na afi sehwi dwaboso nemom je call center number no yade bia da oso was 21st clinic womaji omudin wo sciatica ma no nche se sciatica nko na omohwe nemum yade bia de hian so be frɛ na wo do yade no akodan wo mo nyankopon na wo mo so ebe sa yade mfidie papa ne haban ma wo mo yusu no che se ano nam fi se chemicals bia emfra wo mo nro number no eni etwoto na frɛ wo ne mpanyimfo ni nkomo na wo mo nkyerɛw bia eben wo 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 yehwe ni mu se yebekọ dome na yene Dr. Asare atimi atwetwe enkomo na ansana no yebehwe se yebenya
testimonies kakra manfo wo ba screening anopa no wo AD benya wo nsem na ye ne wo atumi achebi ne mo make out say call center numbers no frame bia ba bia wo bia no wo be ma directions na watumi ene empayfo atwetwe komo na also de oyade no abedan wo. All right, enti ye hwe ni mu say yensa beka Dr. Asare wo dome na yene na atwetwe komo na yetimi any patients ni so bi atwetwe komo na ahwese ne screening no esikwa yesa ka doctor ewa homa so. Hello doctor. Minia. Aha, ye be mo akwaba. Mejo so. Aha. Na Dr. Asare ni Pepa Chan, Dr. Asare ni. Ye da nyame ase. Ene ye ni age na mgidi sa amanfo so ani age. Na ma ye mbisa patients ni bi wo ho a wo mabeje wo mabeye wo mu screening na Medalsi ni edi kan no medencha ema etiefo ene ahwefo nyina na sene a obisa no ye fiadwuma de ase anopai na yahwe pi yama pi ekọ na kakakra bi ewo ha enti we bi ewo ye nchen ha sisi. Okay. All right. And bomodi ama ye ni patients ni bi entwetwe komo wadaroma. Mepacho mate. Mepacho mwanya ba kwa menchen madam pacho bebo udin na wachiri mu ba na 21st clinic kuna full program ya bia na ya ma. Hello, good afternoon. Hello mame, mepacho within the saying. Mepacho me divide up here. Okay, ma vida. Uba 21st clinic screening you know. Dia na wo hu dia na obetimi ne ya che. Oh, mepacho omo ya de pa. Omo ya de pa. Because omo nya de na meboa. Okay. Because me can say me buy me tie mo eyi na me ba ha no. Nyame atre ni to me omo timi ahwe me. Ama nema akoyie. Mpacho ane. Enti ujitum se. Okay. Ujitum se doctor ne kura she me nkunai. Okay. She me nkunai pa. Nti nyame enhira mo nyame enhira mo pa ne madwuma pa moye. Nyame enhira mo pa. Afutu be na odema obi a wantumi amba ana se afutu amede ma obi a wantumi ama ne se anyame eye na adoma omra na omeye den omehwe ne ho yare bi omusa yare bia enye sisi yare ni kotodwe nko a yare bia omutimi sa nti afutu ame ka kira manfo se omomomodin a no momra ahonom no ombetimi ahwe omnyame ebeka omo ho ama omo yare omde ba nyina nyame akire ni tumi. All right. Ye beda asi bibiri nyankopon ensure bibiri. Amen. So ensure so. Amen. Ye be hwe se ye benya odipa foforo ni na twetwe nkomo a. Mpache yo. Anti obi a wababie na ote na so. Scoopers we pa chance na obekọ no. Ye nya baako benso wa ha. Emsa afi atwam no otimi eba bi. Nti opese ono nso eka bibi kakra. Okay you. Hello mama. Hello. Hello. Mame, me pajo afternoon within the saying. Pajo me within the Auntie Florence. Yo, Auntie Florence. Na ehe na wo free a wo ba screening yi. Pajo me free aden tafrafra. Okay. Na wo hwe kane de no a wo ba ye no ne enaidie yi. Ensa kire kakra ba mu ana. Oh, yeah, pa because last time ba dry ya ma me ni amanyama ni. Me call ye me hu change. Okay. And then somebody share me. Okay. Mommy drew baby. Oh, nice. Yeah. Metimu se wani agi pa. Pa. Na ede na ma utimi nya gidie wo 21st clinic mu etu anamonze. First time buy and sana share me ni massage ni nyam me ko na me hu se change baby aba me honam. Ti na me buy na ka wo mu sin last. Okay. Ti na so ma be gi aduru no me hu se. Better. Okay. Enti afutu ben na ukache obi a omma 21st clinic da. Ni American say wo mombo modimbra. Okay. Na nya sciatica ni bones kotodwe nkwa na wo mu hwe. Enya sciatica nkwa. Nya sciatica nkwa wo mu hwe yare bia. All right. Be show na ya collab. Ni ya massage. Na ya ma wedu. Okay. Okay.
Yo. Nyame nhyira se one yen ache saa ensempai. Nyame nhyira ho so be na nhyira wo. Na o ma wo ho di next year so na wo mo ya na sinse. Yo. Amen. We the doctor nhyira na meji. Okay, nyame nhyira. Onu so on fa ho di ni bi. All right, that's it. Yen hwe de otoso. Okay, and the last person ono so no be kasa am say P mo machine so nti. Okay. Last person no be kasa na. All right. Na answer na no am say you should say anopai by 6 o'clock. Wow. Ekunafondo do na atena se. Okay. Na as at 12:30 na ya nipa more than 70. Wow. Samre ya ka 11 kakra wo ma eguso ehwe ebi mu. Nti na otoso miensa na wo menchen ma won na adi enkomo. Okay. Hello. Hello, mami, me pa cho ho te sen. Erade adum. Yo, na su kakra. Nyame wo ho. Na mpa cho wo din di sen. Me din di Mary Boaden. Yo, ma Mary, na ehe na wo free bar screening ya se. Oh, me see your friends so chumu na me ba ha. Oh, okay. First time. Okay. Ba me ba enso me ko ba eboso miensa. Changes abem. Nice. First no na me ntumi nante kura. Na me si me mu as ba se me ba mo ha kakra no nyame ado. Hallelujah. Bisu nyama yaresa. Wow, wonderful. Nti me ye sure se me ko manimu kakra bibia be yi. Ene ye ba enso no. Yeah. Omo ahwe free a ye kuna for omo ahwe. Oh, free amanye duro. Nti no yankopon onhyira executives ne doctors ne omo massage na ye da mu nyina se. Okay. Se mo ba koso eso yi musa. You. Oliver Trace. The person de ekọ ekire kakra na afi. Ye hu ni amobe no. All right. Nya afi mpo ye mpo ananka afi bia ya ba no mpiri no. Oh. Kakra nyame wo ho. Kakra. Na hoden ne nkwa ne hia. Yo, yeso ye damase. Enti afutuo ben ana se men na obeka kire obi a on 21st clinic da. Omo ka so ma kire mo ka so de no mo ko. Oh, nice one. Iguso amebo ho da ruan. Nyame nhyira o. Nyame nhyira o. Madam ko ba ko bi kran so me de na ba ha anti Mary. Oh, nyame nhyira o. Enti ni guso di mo ho adansi. Nyame nhyira o. Nyame nhyira o. Ye be da se ma Mary. Nyame nhyira o pa. Say 21st clinic abusuakuo no ya na eye kese. Enti ba bibia wo bia betimi de ho abeka ho. Dr. Sorry. Honorable. All right, ye be da se. Ye be sa ba wo ho. Ye be sa ba wo ho. Why? Nyame nhyira mo na adwuma pa mo bo. Nyame nhyira mo. Na ma mo nimde ni bebre nka ho. Amen. All right. Dr. Sorry, and out in Kano all the way from Dome. And to every Domia by ye babeshe. Na yakwa another center, na yakwa senior screening no. Esi yakwa ebeshe, womo ma bejo ma yareshe no na ye ni omo atwetwe nkomo. Omo ma dik omo ba ho pen, omo a womo so emma ye no. Ye behwe womo nyina ye betie womo anumu asem na yahwe. Make out say yenhwe ye testimonies kakra 21st clinic womo atimi aba ho no yeguso ayehwe se yebenya doctor otoso no yentie testimonies ni bi okay nti yeguso ayehwe se ye mami nasem no yebenya ne kama because osha ne testimony no na enya agro. All right, you better ba yenkwo wanchi. Hello. Hello, doctor. Yes. Aha, memo akwa ba eba SOMPA TV so. Mejo so bla. All right. Emsan kranza ne abai. Mpacho ha Takwa. Oh wow, okay. Yes. Okay, you. Now Dr. Ben ye ne twitwi nkomo yi. Dr. Sisters. Hey! The senior man himself. Doctor say bibia woko there. Bibia woko na also. Nyame adom. Nyame nhram ne adwuma pa mobo. Yes. Nyame nhram pa manfo. Edi mu ho adanse here. Doctor say patients ni bi wo ho a, ye hwe se ye betimi ni o matwetwe nkomo a. Okay. Samre de bebrina ko better bi mu ho no ma oni o mo betimi akasa. Okay. Samre mama bi tenenche a se me de man na no so aka na asem de on fat in the first comment for. Okay. Hello mama. Hello mama, me pa cho ti saying. Ami adumo me we. Yo mama na udin di saying. Me de mama Hana.
Mami Hannah. Okay, na hina ofri ba screen ni ase. Me wata kwa haya. Okay, you. Na wo ba 21st clinic no, dey na obetimi aka kire. Oh, me ba no de. Ma ya de bebre, kesa me ba na mutumi nante. Me sisi bi kotodwe. Me kwa kakra esa metina fa ma kuma de me kim. Esi a me bedru ha no. Ejuma ma ya ma me hu bi da. Bro ma dwen so me si sa na ya da sa wo baby. Na ya nenam. 21st nyame nhyira mo bebre. Nyame ontera mo hie mo ate. Amen. Nyame nya mo kese. Amen. Sa ma bo akunafo. De bia mete mo kan so sika 70 kura ni mintumi mba. Oh. And then we free ma ye. Me hu sasa na aya sa wo baby. Inti meba de bia meba ta om bia sham na meba. Koso bra. Ma bo ma so menya hoɔden etumi anante. Ahwɛ me mba aka. Nyame wo ho. Bibia be kama. Nyame nhyira mo. Nyame nhyira wo nso. Afutuo be na de ma obi a omma 21st clinic da. Oh. Me dia afutuo ma Ghana fo nyina se. Omo mbo mo de embre 21st clinic. Na yaresa wo ho. Ayasa wo ho endin sika ho. Udwi sika ho obewu Ghana fo. Muntu na mo mbre 21st clinic. Na mo benya ma yaresa. Okay. Emro me wo mo ha ye adwuma nyina, wo mo ho dwo mo wa botre ma yarefo. Wo mo wa botre ma ye papa. Na de wo mo ye ma me na me ntimi so mo se mama ko se no wo mo krokro me. Oh. Tigana for mo mo din na mo mra. You have just 1 minute. All right. Enti asamo. Yeguswa ene calls nde ebe bebre. Hello doctor. Ye ndane ho na ye nsan ene doctor embe twetwe nkomo. Na make out say screening no ekoso ene day. Na centers awodo no yeguswa yebekọ na yakutie omo eba ho kakra ombetimi aka de akire yen a yentumi anko. Me need Michael Donko ene metinamu Edaman. Yes, akọ takwa biem na yahwe na ye ni patients na wo ho no bi atimi atwetwe enkomo. Hello. All right, yenko tie testimonies ni bi. Sabre ya yeguso ayehwe se yebenya takwafo. All right, enti testimony ni bi na yekutie ye no. Yensa ka doctor. Yensa nkota kwa bi. Hello. Hello doctor. Yeah. Okay. All right. Hello mami. Hello, meba. Aha, me pacho udin dey say. Udin ya from Talata Sampana. Okay, Talata mami. Me pacho na he na ofri buy screening yi. Pacho me wata kwa hala. Okay, you. Na wo ba screening na se no kakra be na obetimi ni ya che. Oh, kakra betimi ama me no aka. Meba. Me hu bida. Ewrade na nkasa ompedamo. Mama bodo nkwantente na yedie wo nkwantente na bambo wo nkwantente na koso wo Ewrade won pejamo asene dey na afisese ye baba baye no na dibana ka ho Ewrade wan sramo pa me hu bida meba. Okay. Enti afutuo be na de be ma obi a omba 21st clinic da. Oh, Ghana for afutu a mede ba ma wo ne se Mama yetie o. Afutu a mede ba ma Ghana for 21st clinic
aye hospital papa obi biala ba ko hospital bia wombra ho obi biala ba ko hospital bia wombra ha na ha de wo timi hwe ni papa nyame wansra obi bia. Okay, yo. Yebeda se Nyankopon enhira mo nso se abribia mo ba na mo ne 21st clinic ebedi djuma nyame enhira mo pa. All right, doctor, yenko de otwa to na yenko center foforo. Hello. Hello, doctor. Yes. Aha. Yenhwe last person na yenko center foforo nso. Last person. Yeah. Enti Dr. Sixtus ena otin in kano. Aha, wono doctor panyini pa chese adwuma wo bo adansi a nam no so ba no enya agro. All right. Okay. Hello, mami. Hello. Aha, mami, me pa cho wudin. Pacha me family baba. Yo, Marita. Me pa cho na he na o free bar screening yi. Pacha me fit am so estate takwa haya. Yo, na de na obetimi ne ya che. Oh, ni ametimi ni ache wi abene se. Yankopon ye mu kese pa. Me dina he me kunu wi 10 years ni. Me ne me ya bre pa me ja me yare emfi. Me na nyina to me ye mititi ti me ko si obi na de me ye de nya sika kura ma ba ha. Aw. Enra na Nyankopon ya adom na me ti se mo ye kunafo free nti anade no me bompa na me si erade me so na Nyankopon wa adom ma 21st clinic abesu me sui ti me ni agi na kura na me ngi ndi o me ba kura me nu ama me sua na me de si abontene nti me wura ho na ampa enya ko hwikura me wura Nyankopon shira mo ye mo kese se ekunafo ekunu wi 10 years mi hu bi do na chese okura de wo ye adwuma na wo fa ho me ye adwuma o me nuama na ma so esi obi ni nuama na ma kwaja mi ko etima nyame beye apomudin so hia fi se woni apomudin a wontumi nya adwuma no me yare ekura me da hye me ho saa na me de namo ene 21st clinic ada romanti me ko to penkle bi me wi ana eja me di ada enne mo ada roma ada roma ye hu ne ye nse enti de na uka che obi a what 21st clinic in kanso wo ma hoda de na uka che wo ni ameka to me mpo me ko bodo uro me ankasa me kwa tete ho me ko bodo uro se obi biara owo takwa ana abro ni bia wate mo nka de on twa na mo na ombra na Nyankopon etum ase ntungwa che keke enye sika nti na mo wa ha o sanya be ya mo be gi enkwa no kre na mo be sa ya yare no mbo ma ye nyini che nti na mo aba ha keke na nke ye sika nka ye no mo su se die nka ye be ben ha ye den de bi mi twom si nti siatika fu emi na ye etwimi da be na menye sika ba ira enu na nyame ayi Beni agio. Yo. Mpa ma ko jina de ko menjin se ba yarisa. Se ti o ko ko ne fi hampu ayame ai. Ye beda se. Dr. Sistus. Hello, doctor. Hello, doctor. Hello. Hey, mesi utie mami na se media nya grow. Asemo. Obi a wokodi nipa na pomudin so hia na obe ne den. No kre onisika enso hwan na beye agi 21st clinic. 21st clinic. Enti Nyankopon koso na onhira 21st clinic kofa bae. Nyankopon nhira no. Na ni age ndi e kasi ye mani bebire ha wan hwa ne ye mbashi no ntimi live ni nyina. Asemo. All right, doctor, bedas ye besa ba ho. Nyankopon nhira pa. Nyankopon nhira. All right, ye be ko center for Dr. Sistus ena wotin nka no. Enti ye be ko center for na yakwa kohwe senior also screening no esi eko me ka o say 21st clinic your numbers no 0540311311 0540311311 baby bia wo bia no frɛ ye be chiro branch a ben wo na watimi ni doctor atwetwe nkoma na say watimi ede wo haw no atimi akodan wo mo ye ko center for na ye nkotie enkomo bia on the 21st clinic, a ban of free screening, a ban of history about free screening at the whole Africa. Wamone wa bakwa sempa.
ebi kana bakosem omo na ewo bi pa enti ye kwa akire ye kwa kotie enkomotwetwe bi ye kwa so wabra owura tofia kwa na wone maame bi di nkomo ewo screening bi ase ye nkotie mra sisi a Messi amako oba Messi ukunu wi ache 4 years ni shede wati na rade be hwe na o ma wati okay uba ye no dia na 21st clinic aye ama wo hunu sese ya wankasa no eye onwawa ni ameka na se me hu ni ameka nyankopon ti ase no omama nkwatenteni apomodin ani adwenpa amonya de amaye a ye ni bi no Erade nti ani mu kire mu bibia ni amohwehwe bi erade ma me fa ko na kakra mama erade nya makoma so ade mama uni aba me yare me peska kra tese ada ba doctor bet me nisika de bia me su na me to ayi painkiller no msa me ho me ja timiti ni mo nyina na me su me se erade shira papa ma me wati fo me fra dom kwa dom so mo hu yen a ye ni bi o mo hu ye mo bo ma fa mo se ma mu nya ba yi o mo mu din tunko wiase afa na nyina onye mo kese o mo nya krabehwe na me ba ni ahwe me kama mama me nuro erade wonti ne mo nkire mo all right ye besa ba na ya ba betie tofi akwa na ye call Dr. Yusuf aso ye ewo sunwan ye nko amane so hello Dr. Yusuf yeah brapani bibi aboko de doctor bibi aboko pa chona muswe ya nyame adom na no pa se sabre de na nema si kwa na se na nema ko ho yo we de meda wasi bebre na Ghana fana nyina no nyina nim se 21st clinic aya de se eye afibia yeyi eda sonko eto ho edma akunafo ne nyanka na kese ye show mu free na ene dai so na eye sunyan branch ya adwumadie no ekoso na every anopa nyina be si sembre na kese adwuma no ya bopa yi na anopa no nipa ba pa kunafo ne nyanka no ba pa ma ya show mu saa nti okay omo maka ha se no aka kakra na omo nyina so be di adanse se papa na yere bidima omo obia ko na lab omo me ko lab ko obia be scan obia be physio omo meye massage nyina no omo tinya ya mo nso so kama pa yi okay ebinum so wa ha se omo ya krado se omo di adanse ene nyuma pa ye die oh fine and tempestuously ma ye ni bi mu ntwetwe nkomo na wo madanse die no wo mo fa maye why empacho yo ene ni nche ho bebre me ma client ba ko ana se okay oba asia ya tuma hwe no wagina duro okay na ona na akasa all right hello yeah ma pacho hello mame hello mame biacho na udin de sen pacho ya feme dina ata yo ma dina ye beda se ne watimi aba 21st clinic na obedru ye no de na obetimi ne ya che me bedru ye ne de o ma hwe me kama o ma massage me na me sisi mi wie o ma san ma me aduro o ma anji me sika bia okay na nya nna ne de di kan amaba ena na ka ho prensa amaba last 2 years me bae okay last year so me bae na last 2 years me bae no na ma yare sa be to say 11 months etara bia etimi di be to say wan kwina aduane tom yem di sensuo bi didi am ntimi mmena aduane no bi yefuru mo ya me basa kafra bi ba ha na mo hwehwe me mogya mu no ana mo tira me say typhoid ana mo ma me aduro me no aduro no anaju adana me no aduro na no pa be to say 11 no be to say 12 ko wa mu ho pe ana me start say me didi kama pa na anaju no besra mo bi didi a on fa che me anaju no bi jama na rough bi ana niam e wo mu no mi hu bi da enti 21st clinic for di o ma ya ma me ne de ntumi nkan wie nne o mo fi 2 years ni ana o ma hwe me free sa dia be si enden so wow enti 21st clinic o mo wa pa o mo de aboa me kase pa na che se wo kapa hello mame mpaja na che se wo kire mu a 21st clinic no enye din bi na o ma gye ne keke na mom wo mo dwuma na ama o ma duru ba bi o ma duru no me pacha sa pepepe sa pepepe okay na nekra de me hu ya na massage no
Machine a different me read the muchen. Your moyame last year no. It is the 21st clinic. Ya kwaya nim. 21st clinic. You will chrome. You will chrome. Me catch no bia when you 21st clinic say. Bra 21st clinic. Na bajin ro. Baby ya wo ya bia. Me ya me de pa 2 years ni na nya ba ko. Na osa wo typhoid ni wo ho. Stroke kra na say chimi kakra so me ko no ro no. Nyina graphic kasa kometi maka say kokra. Hallelujah. And na be sisi no na me de ba na me pese be kan the 21st clinic. Aya ma me. Na mo hwe me sisi ni ma me ba so ma hwa ma me. Okay. Tum crofo for say. Wa Ghana ha na wunya ko 21st clinic no for modern. So we be ko we go 21st clinic. We are training kwadia. Edu sa program we are copy. Omo jiska, omo nye oshe. Mami, edena o ka kire. Okay. Ana say 2 years na atwam no. Afi amfie mienu atwam de okọ osan didi ka ho. Me didi ya last year so me san didi ya nenkwa na say style. Asa ye nyina ye nim se ne oman no mu aye na me gidi se nyame ya admo a afefofra ebesimu ne de ye bekọ ya nimpa. Na mami de na o ka kire kofa bai. Openye or the 21st clinic by then I'll catch you. Hello, Rapenyi. Oh, okay. Dr. Isi, why there? My MP before Frona, Yanni and Jim Como. Why? Sana, what you must have a cunning. Aye, why the Kunania or Tossum, you know, now also, and can't be over who you has it. Okay. Man Pacho, you're not on SOMPA for Encasa. Hello. Hello. Oh, me Pacho, we did the same. Oh, Mammy, now and now about 21st clinic, then I'll bet me a check. If a job you can buy. Now, a barman, some of your friends. Oh, now I'm going to call them with you. Now, tell you now, Mr. Mammy, you put your more Jumino. Oh, fine. Meaning, sir, for almost 21st clinic, dear, a year, powerful papa. Mammy said, there. Powerful. Okay. Powerful. Say, Opa, ya dia pepia. Oh, fine. Na next year we am jia we mu na mdia nyina jim say from. Ya danya ya mama duro. Afera me kwahye mu ndo so ase anom. Na me say ndo no kwa me nya nom ye no. Ma ti afa yi. Ya danya. Me da pa na me. What so aka ma wo ya temunka. Hallelujah. Tanya nada ya kamini obina to mi pobo mama nia mi gimi ka be petru ano pa wi ya so ma chan papa mo ni so dawo idi amo wa say okay and then I'll catch your man for and me catch your man for so mo ka mo mejo ma ya resta na ya resta dura ba ha okay so wa wonti ye biara no so wuti atumilika na bra all right ya beda say ya ni de otwa to be twetwe nkomo na yakọ center foforo na enenu de wa 21st clinic no na o ya de ni de wa na ope ai wa na ope all right doctor yempe de otwa to enunti adana da ya kace ya muntanci SOMPA FM na mun SOMPA TV na tabiano yeah na de ekosu bia mo hu ekosu amati na tin tem yeah ta pepe pa cho pepe se yoko ye ma me otosu mi sana yeah pepe asa ma ye ni ma mi ntwa to ma se ono de ende obe na kuma na ha no na min kasa be ba me ye be sre na watina kakakra no nsemo enoma obe hu ye se ka se free screening free treatment oba tin go free be show free ko lab free ko just scan free obeda fi be se be yo massage free no di ono sin be odi na ni be hu ye otika ba ku mi ni bi kwampo na atina sha atie phone crime o kwan bi so man pa cho mo akwa ba hello mami Mama, Pacho, we didn't say. Sherry Mary, yo, ma Mary. Now, what about screening? Ya see, dear, now bet me I catch tear for near her for Kakra. Pacho, by a man here. Oh, my Mojam, so I'm happy. Okay. Yo, and see, a foot ben at the Bema Ubia, one to me, Amma, and now Ubia what's it 21st clinic in council on my order.
So feel catch on so somra. Na enyi sika bia. Okay. Na ye kra ya ba obi catch say sika. Mm. Timu ba ya na ya nyi ni kapre. All right. You better say Nyankopon sure say over 21st clinic. All right, Dr. Yusuf. Yeah, yes sir. All right. You better say mon kwaso amu adwuma. On say the okan ya no so oba you crampo bi ka say ye gisi. Yeah. Ba oba ya no na kese. Ye giska bia no kre. Efi opi de ekoda so he ko lab ne furnace stand ni massage na no. Free. Na no ya dey say man do free a den. Yeah. Odeko. Yeah. Ba chona sa na tie. Okay. Yo. You better must say. You better ba mon che mon kwaso amu adwuma. Nyankopon sure. Yes say the matiti no mo dey. All right. Enti make out say Dubai no. Dubai no ade a ekoso. Enti baby bia wo ene ye be sorry a ye 4 minutes documentary no ye bebo. Na emre ni dru na CEO tenase na ye draw no we nya chacha draw. O frɛ a na ye 4 minute documentary nsɛm a wo mu no waka no pepe utimi ka wanya o ticket out dey go Dubai. Nemum se woni passport a emetwetwe obi anam. Last year obitimi ewini ye na woni passport na akoye nsɛm pii. Enti ye hwɛ this year obi ampani passport woni passport I do and freebie. Make out the 21st clinic yade bebre na omosa. Nemum the amount for the nimu omopa any sciatica a free oto ase e de ba no. Obi wa oto ase o na ebo e wo so senia wani achitimi wo so senia wano tumi wo so no ni nyina ye enka ye nketenkete a ebo wo se hweyie furniture 21st clinic and tempestuously anya sa sciatica no ebetimi aka wato dem a chese be ya rehosem yese mantimi anka masem ene yade ene obi autographic obi kinkan oba tutu a o se oba tutu atwere be ma bo be ma agitu so ntimi nto se odi tu ba bi a last hour obi abefa to ama no enti number ni e frɛ ba bi bia wo ye wo branches be bree entu frɛ a ba bi e ben wo no ye be sure now so timi akoje oya rehwɛ 0540 311 311 0540 311 311 enti yenko center foforo nemom yenko tie eye testimony we emra ye ba na yakɔ center foforo na yakɔ akɔhwɛ de ekɔsonso ɛwɔ hɔ meka ose midin de Michael Donko betimi afrɛ me school fees the Ghana se ne metena mu ema eye okunini Dr. Blessed Foster wono so di djuma de foforo enti ene metena mu de ema no ye hwɛ se ye testimonies no yenti we There's a machine in Pama, no. Machine in Pama, no. Never so many things that one I measure. See me one day, the thing beer. Say, maybe I hear me at person. Therefore, one can be said, keep yourself. Many so no, the minister you are. I said, more than the sound and the sound, bomb of sound. Make it not the ninja. I dare. The jam me the one. Now we share the real man. Oh, down. Me, yes, all right, enshirane de Gianna yeje. Yesaka Dr. Daniel ewa homa no so wono ewo Brekum branch. Hello doctor. Eja. Bibia wo call there. Nyame adumu, nyame de ne ache. Ye da nyame ase. Na Brekum ti sen. Nyame adum Brekum ye boko bibia koso fine. Screening ni so call kama. Nyame adum screening na koso ama nipa abayi na nyame adum ekurafo na ni aje pa. Oh nice.
Nice. Enti yebenya mienu miensa bi ne wo mo atwetwe nkoma na. Yenya ye maame baako wa ha. Onani agye wo de ye ho pa nti opese odi ho adanse de kire achiefu nyina no mo de adepa 21st clinic na me nam yensa so aye e de abo akurafo nyina. Okay. Nti ye maame no wa. Yo. Hello maame. Hello. Hey, maame me pa na what to say? Yes, I do me ho ye pa na madam na mo pa ye bo. Eh, da nyame ase. Na maame udin de say? Pacho me titi da say wa. Yo, ma say wa. Na he na free bar screen ni ase. Me pacho me we brekum. Yo, na wo ba ye kakra anase de na wo ho abetim ne ya che. Me pacho me ba ye no. Na aye se matria sentina me na no mo ye me ye mentim na ye me ya. Ah, kafra. Me ba ye no me be hu omo na omo se ye kunafo. Ampas me sumi kuna afiri mu. Oh. Na me bant me be so omo di me awa tu ne feso. Omo hwe me. Omo de machine sisi me na so me da omo de machine me mi am na ni na. Okay. Ti wi ma me aduru. Ti me kono ma aduru ni bi no. Me tun sesi na honka aba. Ti me kam obia ti se wa the whole Ghana 25 Kennedy. And so di ho agro. Okay. Tembia ma na nye nti na benya wa ya de sa wo. Okay. Mo ya de pa mo ni yo. Na mama wa ba hopen ana ene na ye da di kan. Me pacho we come about 2 times nti ses me ho ye pa. Oh fine. Mama ye da se nyankopon hwa akoso anabra 21st clinic why? Pacho mate. Ya mi hwa. Yo Dr. Dan ma ye ni the otoso ntwetwe nkomo. Hello doctor. Eja. Aha obi wo hobi mama ye ni ntwetwe nkomo e. Ampacho so far ne de nipa yinya na ye betimi ne na edi nkomo nie. Okay. Na de obia krafo apa ha obia kan se onyame nhyira 21st clinic. Titru ne Dr. Brother Dynam no so ma set madi etimi ba so. Yeah. Nyame nhyira no. Nhyira na ne busua ni na. Ye damu ni na ase maboafo ni na bo amadwumede yakoso nyame nhyira obi bia. Yo. Doctor ene e wonso nyankopon enhyiraw na nimde no oma mo bebre nka ho. Amen. Nyame nhyira mu pa. Ye besa ba mu nchen biem nyankopon. All right. Enti Dr. Dan and I would send in Kano all the way from Brekum, 21st Clinic branch, wo Brekum Amangwase, ya omo ben Chris FM. Dr. Dan and I would send in Kano. Ye call center for Nemo Mekao. Se baby bia will be a 21st Clinic number no 0540 311 311 0540 311 311. Ye bestre se 21st Clinic ya die bia mo bia yini hu mfiri mu. Esan say ebano clinica eye screening eman kunafo enyanka ana menka ne say wodwen ni patients ho pa 21st clinic every say enye sika ne nko asika de ye nanso ya na empanyfo dwen omanfo apomuden esin sika enti baabi bia wo minim say what 21st clinic nka enso wo ma hoda ema bibia enye wadwene nya ema obia so enada mobia nsesa wadwe momodi ato na mona bra 21st clinic na obehu de nyankopon enam mo so ebeye ade amawo yade no ebetimi aba se adane yade kwa nkro ekwa na aba wonse ye kan ya asem bi se wanti onipadua ase a wonte ayaresa ase esono se wo apomuden ena esono se wo ahoden wonse ye se obi wo ahoden eye different from se wo apomuden obetimi awo ahoden enso na oni apomuden obetimi awa apomuden enso na wonni ahoden afenso enumaduro wabra wonnim oyade ne kofa bai we ni nsema abribia 21st clinic ya yeka ye frɛ bibi eye referred pain ya obetimi ba oni padua no mu baabi enso na yaw no ebia baabi a wote yaw no enye ho na yade no wo yade ne free baabi ena de yaw no aba baabi enti ye ka wo se yade bia beba wo so no wankasa menye self medication to anamon na ko 21st clinic na womo emwao Dr. Osei Castro ewo kaswa ye koni nchen na ye na kwatwetwe nkomo. Hello doctor. Hello Doctor Tyenka. All right, ye hwe ni mu se ye benya doctor Castro na ye ne no atwetwe nkomo. Na yenya doctor. Yenkwa yenya doctor yene no entry nkomo. Hello doctor. Hello.
Aha, Dr. Mwakwaba eba Sompa TV. Bacho mejo so sonko kwazo. Yo, yeda se. Na enese na screen ni sikoye, yebenya ye maame mo na ye ne omadi nkomo kakra na. Ene screen eda na kwanso pa ya hwehwe patient ne bebre e wa ha. Na ye ne ye maame ba kokra aye recording kra wa around. It seems say besen kamere so wa around na nka bia me dia mana na nka one mo nso abon nkomo kakra. Enka ye ni beji papa. But bibia eda na kwanso a sene da ne da ya na afibia ye no ya ye ne kama pa ama nipa nso so ebai kunafo no nso so aba kama pa ma ya hwe nso so bomodi ana peye maame mienu miensa bi na ye ne omo entwetwe nkomo why ye be se ye ti omo nka ye be se na nyanka no nso ebitimi ba ye be hwe omo apomudin mu nsem afi die ya heda enya na nyanka ne bi ne omo anhwe omo wa around but kunafo no na ye hwe dodo na wa ha okay yo nti senior wo kan no maame maame na minya na mema no ene modi nkomo e wa homa no so. All right. Enti yegusu ahwe ase ye ne Dr. Osei obema ye nya ye maame fo no bi na ye ne omo atwetwe nkomo sanse ye maame ye ti omo nkase a na ye ni age sanse nyankopon wono na ye nkunafo nyina wo mo ekunu enti obi bia obeye se wo boa nkunafo no ya na nyankopon na ni wo so yie pa eno nti wehwe mfi atwam wono nyankopon woni 21st clinic adi ni yie pa esanse yenso yadane nkunafo ekunu a yenso so ye boye ho modern se kakra ye betimi aye no wo ya fam yenso ye beye. Hello doctor. Hello. All right. Say baby adru no yemre nti yenko ya bakwasem mu kakra yenko ye headquarters na yenko hwe screening bi e course so I think it's 4 years ago na yentie ye maame mo nsem a wo mo e kan na uba ya chana acha na so lu di se kiane kene wo do apo mudi beto acha enti ye nua no member me papa no ya wo ma yi ene bibia e free kia na wo ka che wo Some culture said, "Be Amra, no Major Lansa." Now, 21st clinic today. At the end of the day, Yami, you wish I want to have a one. Now, you're paying the class, and you will see Dr. Hannah. I won't find Mr. Regime to one of the Anagram. One why you're not carrying out the Amana, the son of my Yami, the Shirley Baby. I'm into a dance with your to the person who are doing. I'm a teacher of what the BR with the Crab. Doctor had a BR. The same Yama, a ship. That's screening, PBR 21st clinic a year. What will be paid? The patcher, I was 21st clinic a year. And the piano will catch you 21st clinic in 24. That's everything I need shower. Now I'm my own. Oma wo ni chere obi e wa dwunu no for kwa dwunu na da ni da ina da ndwene mobofo akunafo be ho na be nhira de ebe puka be so da bia ebe puka be fu da bia nyame enhira ma me bebre aw ene 21st thing the point na ne de ai ta mo de anko ne ba na mo de front to afu. All right, ya dijuma de ni ba na wiye na ye be bia homa no na wo mo a ya dofo ehwe yen etie yen ebia na wo call 21st clinic screening ni bi wo be dru fie na wo be dru ye no send na nema si koma yen te wonka number no 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 obetimi afre na waba jumadi eni so ebia ukọ screening ni bi wabedru fie send na nema esi ko ebia wantumi anko bi nkranhye semben na ukache 21st clinic
obetimi aba ahoma no so. Hello. Hello. Say ahoma no jame obia pese obaso. Number no 0551 931 931 0548 931 931. Hello. 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 Me pacho Sambra BMY 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Me pacho wudini baby aukasa free. Green compound 0548. Okay, me pacho wudini the same. Me din de Linda na me bisa de bio. Me bisa se we na maye no eno anu na mbota ye bio. Yo mame ye beda sepa ne wasem bisa. Yanko next caller 0551 931 931 0548 931 931. Hello. Hello. Me pacho wudini baby aukasa free. Because every custom, but some people queer, and now you're bad. As ya, oh, my dear, to move for a copper, you couldn't buy your money ever. Your mammy no come, you're free. I hear Moja. A one sham doctor, a one sham and shan, amen. Many of our first on Okasa. Hello. Let me start Okas, make a Casam. Yeah, mamma, I'm to buy a come. Oh, that's the 4 doctors for a money much. I mean, or more. Amen. Amen. Yeah, that must say. Hello. Hello. Me bacho wudi any baby aukasa free. Because I'm aukasa free. I told you. Me then the free. All right. The American said that translate when force the into my dear water. Right, you. Yeah, that must say. Young finance caller. Hello. Hello. Me bacho wudi ni baby free. If I saw me the Arabans, you can say for what. Oh, mammy, bacho yet you. And I'm sweet by streaming me about we cover that. Okay. We cover that, but we could be so bush, come. Bia Jedro, Jobia, 1CD. Islam Kwan, ya Dimam Yamin Tumu Kwandem. Yame and Mamma and Kwa and what you will never to be share and sweet a crop. Amen. I mean, some. Amen. Sure, a battle doctor, I mean, son, a planning, not pump on your year, you mean, guess on my year screen, okay. I mean, sure. Yamin Shroud, so hello. Hello. Me pacho wudini baby aukasa free. Me kasa free. Na wudini saying. Me did the farm. Okay, you yet you minia. Mbashona I jamu waru jamu hanga. Also kasa free infa. Me kasa free touch. Okay, you. Yeah, the number bet to join two fresh number na. You bet sure baby a ben wa obet me aba. Why? Okay, yeah, that's it. Hello. 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 Me bacho wudini baby aukasa free. Jamu akumi fresi body. Yo, ajamu akun pacho yeti o. Pacho risisi. Yemi yapa. Oh, ajabra, bra ye be show. Why? Me ben Jaboso, okay. Jaboso ye wo ho. Enti kwaso ama akokura me dinfia duotwe fia. Oh, okay, 86. Ye be hwe. Why? Enti kwaso ama wa fidie no enna ha. Ye wia ye number ye de betu dwa no frɛ a. Oni doctor be twetwe nkomo na wakwa ama na hwe. Why? Yini number no. Producer yini number na yenhwe kwan ye be fa so a ye betimi aboa no. One say 21st clinic there. Unze see what nasia otimi ya na bia nipa 3. O say there yenhwe obi free biem. Enti minim se nya ba ko de a. Enti ye yin number ye wi a ye ne betwe nkomo. Hello.
Hello. Yemfa offer for chatwo. Na yemfa phone in segment no NC. Last caller. Hello. Hello. Good afternoon. Yeah, afternoon. Me pacho within baby au kasa free. Bacha from Azam kasa free yaboso. Okay, Isaiah yetio. Pacho, me sabe ma akari. Obesa oba 21st clinic ana. Pacho. Okay you. And yeah, ubetimi aba ye branch na wo dwaboso no. Why? Pacho yo. Aha. Enti ye de number so betu dwa nti o fra ne doctor betwetwe nkomo. Why? Okay. Ye beda ma se motimi afra kasima mienu ye di si na we dem nsemre ansa na ye be sorry no ye ko Dubai. Aha nti eno ne ye di betwa to Nyankopon hye obi bia ne otimi ba 21st clinic branch bia ben wo e de ho e be share screening ni de dru say a memfa nya akwadwo baby foforo na ya na omu ye screening na wo mfa ne serious esan say ye free but 21st clinic there senia ye treat ye patients no say bas ye free screening na sa pepepe na ye treat wo mo ye number no 0540 311 311 0540 311 311 ye DC nemom ye 4-minute documentary no ene na ye di twato me ba cho tie ni ye na sua ni ye na ye red December bosumi ni mu a Dubai no utimi ka 4-minute documentary utimi ka ne pepepe a wonso obeko Dubai ni bi Nyankopon hwamo me ni de Michael Donko obetimi aframe me school fees the Gunners MCR yima ewo sanso ena brabi enti ye DC na ye de ye documentary no etwato Nyankopon hwam no nan ye betena ase na ye de SOMPA extra so e de abremo Nyankopon hwam pi Ote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hodin yare bia woni efre timanu maduro abra woni yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo tituni abrochirefo enim se yesapa no ene yare a friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu screen so fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu tituni anadwo etimi ka ona ba kopɛ se de ohu na ema se wonante akakra na eye wo ya ntimi nyina ona so etimi ma mpabo akra mpo wura ohu 21st clinic ibenya botre achitechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onne ye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no itwa ho mfonyi ne ye hu adekropote a ehaw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de ema wo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre yi mo no tuo na no efri yenua ne die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidi a ye de hwehwemu ena esono mfidi a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Techiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfonia uhu nyina no every 21st clinic fre ye number mienu egu screen sui na
yenchro yasue ya ebenwo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro oboa no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa wo se de di mokwa ye ho no ka wakoma to yem frɛ ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no yebenya abotre na ye ne wadi nkomo se yare nkoa na etete wemu wani njia misro kama to yem esanse nyankopon edi 21st clinic abrel se be you were free amane ne atete oyewa ufam efa yare shen so se yewo Accra Kumasi Tichiman Nkranza Wenchi Sunyane Brekun Goso Dibiso ana Dwaboso ye adwuma fridwada edi kwesi memenda so wani je ebibiduro ho nko ade a ene na eye 21st clinic ana clinic of your time.